nayi office iqhamukile khona umuntu othi uthanda ukuthi ngihlale emzini wakhe athi hayibo lo muntu nawo nkosikazi ngithi mina hawu nawo nkosikazi hey phela ngoba themba bathi eThekwini 1 iradio ayinamali sure 2 uma ufuna ukuduma ungayi eradweni 3 i-experience laphana edingwayo ukuze ungene okhosini noma ku-commercial udinga 3 years and then Friday Victor akafoni ithi mina should ngiyifail interview Monday ngisend email dear Mr Victor angiphendula hayi man ngikhohliwe ukusendela wena niba u4 niqashiwe ozandi very important ukuba ne background ye community you know very important mina ngisize kakhulu because izinto eziningi ngiyazi understand manje ngithola ukuthi uzokhumbula manje musothi 10 minutes past 3 uthi oh my goodness kune script uzoshaya iscript you know awusekho prepared ngaso le script khona amagama uzothola uzowagibela lo ma yeah ngisendela message hey wazi wayifunda kabi live read yami uzomnyama ufunda indaba ukhozi ne and sonke simazi ukuthi ufunda indaba but uzomnyama is a very good radio presenter kumaskandi if uzoya kwi radio because inhloso yakho ufuna ukuduma uzoba nenkinga but uyakwazi ukufika kwi rate bese iyakudumisa